re thuse morena. Ke ne ke tshwere masego mo torong, ke a mmona nyelela mo matsogong a ka, ke a rapela, ke a mo sendela message a re tsala ka nthapelle ka ke le mosadi o rapelang, ke ile ke a rapela. Masego was a kind person. She was matured and she was generous. Bo generous ba gagwe o na tla le ntlotlela. Wa itse mamutsi ra getse di family tse kana matlo. Ke mang motho ka dirang jalo? Motho mo lo mo itshebile gore ene a develop a nne le maphatsi a lefatshe. Situation e diragatseng mo ntlong e a seke ya re kgaoganya le lerato la Modimo. Masego end up I ikrela bursary and then a tsena sekolo. Mo go rona e ne le boitumelo, and then re looking forward gore ngwana rona o tla kgona gore a ikemele mo botshelong. So mo yanong a fetsang teng o rutswile mo matsogong, re botlhoko re le batho ba re moedi. Ha o bona ke didimala yana moruti, ke botlhoko. So yana ntse ntshebela yana o nkopisa tlhogo le go heta. Wa bona re ntse ke bua ka maitseo ya moruti, ke kopa gore o ntlogele ke phuye. Ke shwabile thata gore mo family yaka ebe gona le leaders of the Church of Jesus Christ ba ileng gore ha ba boifi Modimo. I'm challenging ba pholoswa ba kwa Ramuile, ba kwa Rakobuye le masika ka otlhe. Pholoso ha se mantlwane. Bana ba ke bana ba rona ka bobedi ba bone. Ne re kopantse bana ba kopantse yalo ke lerato. Jaanong bagolo gone go nnile le dithulanyana tse di rileng fela jaaka le lapa lengwe le lengwe la tle le nne le dithulano, mme ne re sa solofela gore go ka tla mo go goreng go diragetse se diragetseng. Jaanong wa itse bagolo baka ke rile ka re ga ke tlo go senya nako se tsile re kgothetse rona re le ba ra mosweu. Ke solofela fela yalo le bo Ramuile ba kgothetse mo moeng ka batlanka ba Modimo, batlodio ba Modimo ba bantse ba re gomotsa mo gare ga beke. Ke sampe ke gopola mongwe ana ama ke monopola go le gonnye fela a re se re se senoletsweng ke Modimo ke sa rona. Hallelujah. Se re sa se senolelwang ke Modimo ke sa Modimo. Hallelujah. So yaanong le nna ke eme fela yalo ke re se re se senoletsweng ke Modimo ke sa rona. Se re sa se senolelwang ke Modimo ke sa Modimo. Ka boripana bagolo ke re ke boele morago. Ke boele morago. Re utlwile botlhoko tota bagolo. Ga gona sepe se se ntse se re ka se buang. Ga gona sepe go diragetse. Re ka se buisetse sepe ko morago. Bana ke ba rona ka bobedi. Ha re mo se a bua gore go ntse go na le matsapa mo baneng. Ba ke le ba 2 weeks or 3 weeks back le ka utlwile tla go mpolella ka matsapa. Mme ke ya ka malome ke a mmolella ke nna le mo fasing mara ke re stogolo go dirwa jana le jana. Sa bofelo ke ya ke mara ke re stogolo mo sing mara ke re ha o le setse o le o nyetse yana go na le selo so se se wansi pelo pholwana ya golego dingwe le dingwe wa dilaola ke mmolella as a head ya a family ke mora ke re mona dira jana le jana jaanong ba gaetsa o tlo ke re moa o boshula o taboga mo le hatsing go tla le ngwana fetsa go le mmolella o re o mo lebisa tsela satana ita a phaile a re se mogolo a go bolelang ke di odisele jaanong ba gaetso go ke re go diragetse re ka se le be re busitsa divetsano mare re batla go aga ba bang ba batlang ko morago. Hish batsadi re le MMS re le metse
Silimele ko MMS. Ga ke sure gore re ka tlhola re bona o tshwana le Masego ko MMS. Masego ene le motho o pelo ya gagwe e jegang. Masego was very respectful. Masego was so obedient. Masego was so dedicated. Selo se re losang kwa gae ga se kalo ke ntlhae e tlhodilweng ke Modimo ha e sa diragadwe sentle e tlhola dikgotlang. Rona ga re tla re le dingaka re ra tlhatlhoba gore what is the problem at home. Re simola re tlhatlhoba tlhogo mangole kante bothata ga boko bofa. Gora gare gano meya ra o gagametse go rediwa wena batho botlhe ba batla go mme kwa gae ga o yaanong ha re sa lafe selo se ba gaetso ha re sa lafe selo se mo go rona re rute rre maikarabelo a gago mme re rute mme gore rre o tsewa jang go buiwa le ene jang ha re sa e go dira se re tle go rapela re be re kgoboga mangole. And then to batlang go bua ke South Africa, it's a democratic country. Like you bua in terms of being a revolutionary, there must not be a bourgeoisism operation in marriages. You cannot control the means of production as a husband or as a man. By doing so, o bolaya system ya kgolwa lapa la gago. Because that person cannot think, that person cannot do anything. There must be socialism and communism in marriage. If a person contributes, ha contribute ka tšhelete fela, o contribute la ka go theka. Then at the end of the day, you mislead the system. And the motho ha se monate bore, don't forget where ko ke go tsayang teng. That I took you from a poor family. La mo family, o sa lele gore thube lapa la gago. Masego lile late. I speak as a brother with love. Who lile late ki bua ke ngwana wa gago le mo moreneng. Something is wrong. Botshelo tlhaka ntshuke ya menate le bosula masaikate ga nga itse we hela ke mmupi ke ha go diragetse ba ga itse gompieno go diragetse se se senkeng se diragala mme o ka re setse ile solo modiro jaanong mo mahikeng batho ba bolawa borre ba bola bo mme ba bola borre mine ke re ba ga itse re tlogele mme a tsamae bana ba tla sala ba ikgomotsa ka gore motswana wa tla re mmangwana wa mua le asule bana ba tla sala ba ikgomotsa ka gore le rona re tile ra bona motsadi wa rona ka matlho a rona ba bangwe ya tle re ba sena go ba jana bana ebe ba tsamaya ba boela gae nyena lo lesego go bolokilelwa mmona ba le bantsi ga ba bona mine ke re mma rona ba gaetso a re motlogeleng a tsamaya a ikhutse ga tlhokagala o boetse gae go rotlhe re tsileng go boela ko teng mo kutlo botlhokong re swabileng kwa go feta molomo ka gore re Mosweu ke motho re mo itseng thata. He was a protector in the protection services. Ke ena itseng gore tsamaiso ya rona ya puso ke ntseng jang yaanong re itse gore gender based violence ke kgodumo e leng gore e aparetse setšhaba mo matsatsing a gompieno mme re rata gore re kope bomme le borre malapa ha ba gokagane a re lekeng gore re botshelo ba rona ba kgatelelo ba re leng mo go bone re ne le ka mokgoreng gore re ka kgona go bua re na le di-social workers re na le baruti
mme go botlhoko gore gompieno gape ke moruti yo e leng gore re bua ka ene gore kgodumo e wetse mo kerekeng. Tiragalo ya mofuta o ha ya tshwanela go diragala ha re tshela mo loagong, ha re tshela re kgalemelana, ha re tshela re agana. Mara ke tsaya gore se se re ruta gore ngwana wa mosimane go tlhaga ko tshimologong ya gagwe, ko thutong ya gagwe, o tlhoka rre wa gagwe, o tlhoka borre ba eme ka maoto. Monna o itsege jaaka mosireletsi mo setšhabeng. Re tshwanetse go sireletsa malapa a rona, re tshwanetse go sireletsa bomme, re tshwanetse e nne rona dipilara tseo malapa le loago ka kakaretso la agiwang mo go yone. It's so sad go botlhoko mare ke batla go bua mantswe fela ke re to the bereaved families re eme le bona mo botlhokong bo bokanakana bo Ramoile le bo Mosweu. Me ke sentse ke le ka go tlhalosa gore ha go na le mathata mo malapeng a rona a re bueng bothata ba rona ke gore re a didimala go bo go paka mo dipelong tsa rona. Mme ke ne ke re a ba tshedisege bomme a re emeng ka maoto re se tshege mosadi o mongwe, re eme ka maoto re lwantshe tshotlakako e, re tsenele mekgatlho e farologaneng mo dikerekeng le mo dikarolong tsa rona tse di leng teng. Mekgatlho ya e seng ya puso e teng, buang le rona re kopane, re na le di-support group tse e leng gore di ka le thusa. Borre re tshwanetse gore re bue, re kopane le ba bangwe, re simegane gore malapa a rona a kgone go ema. Ha motho wa rre a sa godisiwa sentle, a sa simegiwa, re ka se kgone go etelela malapa a rona pele, re tla feletsa re le dilalome, re le the monsters instead of protecting our families. So ke kgalemela ka mafoko a bogale gore let us go back to trace where we got it wrong. Me rona jaaka batho ba bontate kgotsa re ka re bomme a re ha go na le mathata mo malapeng a rona a re bueng. Go na le batho ba le bantsi thata e ka nna baruti, e ka nna bakereki mmogo, e ka nna batho ba baagisane ba re ka rolela mo go bona. Bothata ke gore ha re imetswe ha re bue. Mme ke re ke ikuele mo setšhabeng sa rona sa rantsho ma-Africa batho ba seu ba tla re tshega ha re ntse go diragala tiragalo tsa go tshwana letse. Mme ke ne ke re a bo Mosweu le bo Moile ba tshedisege, mme ba tshedisegile ruri. Se se diragetseng sone bagaetso ha re se itumela, re swabileng go feta molomo, mme re re gender based violence bagaetso a re emiseng, a re emeng, borre bomme a re khutseng, borre a re emiseng. Jaaka go kgathile modimo mmupi wa botshelo jotlhe go etsela mowa wa moratiwa wa rona Masego Valencia Mosweu Moile, ke gone re reng a mmele wa gagwe o boele mo mmung, mmele wa gagwe o boele mo loroleng, e le yone go supa nako ya tetelo kgolo go fitlha letsatsi leo. Moswi Masego Valencia Mosweu Moile o bonwe ka di 27 October 1987 ko Ditakong East Village. A tsalwa ke Mathapelo Agnes Moile le Refenuel Moile. Ke ngwana wa bobedi mo baneng ba le babedi. O simolotse sekolo kwa Seleri Primary School, a tsweletsa kwa Tiego Tawana, a feleletsa Maramatlou kwa ZM Seatlholo. A tsweletsa dithuto tsa gagwe ko Northwest University tsa borutabana BEd. A saletswe ke module o le 1 gore a apare kobo ya gagwe ya thuto ya borutabana. O dirile kwa sekolong sa MMS jaaka assistant teacher. O tsene mo nyalong e boitshepo le Rre Mosweu le Rre Moses Mosweu ka ngwaga wa 2008 ka di 5 January. O tshegofaditswe ka bana ba le babedi ba basimane e leng Tlotso le Kgosi. O tlogela mogolowe a le mongwe, molekane le bana ba le babedi ba basimane. O eteletswe pele ke batsadi ka bobedi. O tlogela lefatshe le ka loso la tshoganyetso ka di 12 June 2026. Robala ka kagiso morolong o motabo.
a modimo a seke a le kgaoganya le lerato la modimo mme re le puso re tla dula ntse re le gone re tla nne re sireletsa re bone bana ba sampane ba le bannyane ba tlo go tlhoka gore ba nne gangwe le gape ba etele di-social worker. Ke tlo mo gopola gape ke ka lerato la nne ke bona a lefile bana ba gagwe na le tlhokomelo e kgolo mo baneng ba gagwe especially mo ngwaneng o motona o na le probleme a ile ena mo tlhokometse gore ke ipotsa potso ya gore ngwana o tlo kgona yang masego a seo. Bomma emang ka dinao buang le bana ba rona ratang bana ba rona le wena ka boena ithate se itshokele gore go nne bothata pele e be le gone o rongwe ema ka dinao. It's never too late to quit. Ema ka maoto Masego ke go mbogopola because every time ne re kgona go founelana re botsana o robetse yang ke mo tlhalosetsa eng ne le motho o ne re communicate thata le ene o na ntse ile like ya ka tsala ya gagwe. Tharabollo e ka nnang teng ke gore di-campaign di ska focusa fela ko community ko metse magaeng re fitlhelele ko di-officing ko dikerekeng le ko dikolong ka gore gantsi re dira di-campaign ko metseng re tlogela batho ba ileng gore bontsi ba bone ke bone di-perpetrator ebile ke di-survivors tsa gender based violence mo teng ga di-office mo dikerekeng le ko dikolong. Yaanong kgang ya rona ke gore a re kopaneng re le mekgatlho e farologaneng mafapha a puso e re ga re dire di-campaign go se ka nna gore ba bang ba emefale re kopane re ire letsholo le le one le le tla tlhaselang Northwest ye yotlhe le South Africa. Borre a re boele ko morago re tseye maitlhomo a rona a modimo a re tlholetseng gore re nne one go neelana ka pono go neelana ka tsela sa bobedi go nna the providers go tlamela. Provision is not only limited mo tšheleteng le mo dithutong re tshwanetse go provider ka spiritual covering mo malapeng a rona. You need to bless your family, you need to bless your kids, you need to pray for them. Borre kganya gore monna nkushela teng ga sa tlhole bereka ga o bona seemo se o phelang mo go sone e le seemo se se sa jeseng diwelang ema ka dinao go na le mekgatlho e farologaneng e senya puso go na le di-department tsa social development rola ditlhako o go kopa thuso. Ke feletse go bua le ene ka bo 1+1 ka bo past 12 to 1 ke ha ke heletsa go bua le Masego ke ha phone ga ge sa tlhole tsena ha ke re ke mo phone ke mo WhatsAppela di WhatsApp di sa tlhole di tsena so go bo fellong la tere ke ha ke utlo go tegate Masego she's no more. Go siame go sa siame go siame gore o le monna o rothise keledi ga o fila gore o tlhoka go lela ga o fila gore o tlhoka go bua gore go siame a re ska ra lebella gore batho ba tla go lebella yang re buye se se re tshwenyang gore go ska ga feletsa go nnile se se nnang yaka Teacher Masego. So ke go mo gopola thata ka bonolo ba gagwe ka boinelo ane le motho a na rata le modimo ine re ka sande ya o mo founela o bua sengwe le na ba gore re go kerekeng le kereke ne re tsena kereke rotlhe so ke go mo gopola ka dilo tse dintsi. ga se felo la go ntsha di-tendera ga se lefelo la go ntsha di-application tsa mebereko gore go applyiwe go bo go atlegiwe ke lefelo la gore re kile ra nna le ngwana re kile ra mo pepa ra mo anyisa a sokodisa go latlha tami ra heletsa re mo kgonne gore a e latlhe mme botshelo jo gagwe jo bo neng bo simolotse jwa tla ko bokhutlhong re mmeilefa morena re tsegofatse.